U prošlom nastavku Mario odlazi na planet Herc Columbus, na kojem i njegova puška pokazuje da je krajnje neobična osoba. Upoznajemo nečastivog i njegove motive za otmicu Esmeralde. Kreću ratne operacije i potomci Tikvica se pokazuju kao vrlo odvažni ratnici i veliki ljubitelji fileka. Na Herc Columbusu napad plaćenika nečastivog počeo je naglo i bez ikakve najave. Sa svih strana su doletjela razna neobična bića i humanoidi u letjelicama, pucajući iz svih raspoloživih oružja. Za tili čas se šuma pretvorila u vatreni pakao. Premda su Dolf, Mario i zauhenci dobro postavili zasjedu, nisu računali na tako pomno koordiniran napad iz zraka i nije dobro izgledalo kako se stvari razvijaju. Do Dolfa i Marija dopuže Agar. Momci, ovo nije dobro, propišti tiho. Hajde vi skidajte ove leteće, a mi ćemo srediti ove na zemlji. Čuvajte nam leđni dio pruga i kvržica, jedino tako ćemo uspjeti. Na to su mu Dolf i Mario samo kimnuli glavama i krenuli pucati po letjelicama i biljnim i životinskim letećim grabežljivcima. U tom trenu zauhenci su iznenađujuće brzo krenuli kroz šumu i svojim neobičnim oružjem s razornim sjemenkama kosili protivnike. Malo pomalo pokazalo se da meci iz Kalašnjikova i plazmatski mlazevi iz AA3 rade svoj posao. Tako da su s vremenom, pažljivo se zaklanjajući iza drveća, poskidali jednog po jednog neprijatelja iz zraka. Zauhenci su, otprilike polovica preživjelih, uspjeli svladati plaćenike, no to je bila gorka pobjeda. Probavnom tekućinom rastapali su meso humanoida i drugih životinskih vrsta, skupljajući snagu i vidajući rane. Priđe im Mario, sav garav od dima i umoran od borbe. Dobro je završilo, dečko, reče mu Agar i pruži prema njemu jednu viticu. Mario je od nekuda znao da je treba malo protrljati prstima, što je bio znak prijateljstva, slično rukovanju. Agar ga bolno ošine drugom viticom, no to je bio neki znak ratničkog prijateljskog mačizma. Puno nas je stradalo, moj prijatelju, reče Mario i umorno sjedne na neko srušeno deblo, a kad se zauhenci okrenuše prema njemu, shvati da je sjeo na leš prijateljskog suborca, zmijolikog drveta koje im je pomagalo. O, prostite, reče i sjedne na obližnji kamen. Zauhenci su ga i dalje promatrali, šireći žute trake i nabirući koržice. No pa što je sad, kamenje nam nije pomagalo. Ali nam je pružalo zaštitu, reče jedan od njih. Pa gdje da onda sjednem? Evo, ja ću leći na zemlju, a ti sjedni na mene, reče jedan od njih. A Marija podignuo obrve u čudu. Ali, samo daj, bit će mi čast. I tako Mario sjedne na suborca, pa mu se priključi i Agar. Znaš, započeo nekako tužno, puno nas je danas izginulo. Ali mi ne damo na svoje, oduvijek smo takvi. Časno su ti borci otišli u veliki kompost. Mario se nije usudio to komentirati. Znaš, u mom narodu postoji već 1000-ljetna legenda da će doći novi naraštaj Tikvica koji će živjeti u slobodi. Neće biti ratnici, nego umjetnici i znanstvenici. Možda je to već iduća generacija. Ali vi imate znanstvenike, čak i čudesno napredne, reče Mario. I telepati ste. Ne baš najbolji. Svaki telepat može zatvoriti svoj um. A to baš nikad nije dobro. Što ti to znači, upita Mario. Ma ti to ne bi razumio, takvi smo mi. Otpuhne Agar i zamaše srednjim izdancima. Upravo tako, složi se ratnik na kojem su sjedili. A čujte, pokuša nešto Mario, pogledavajući u neobično tiho Kalašnjikova. On koji je uvijek imao nešto za reći, mudro je šutio, ocijenivši da je u tom trenutku tako bolje. Je, stvarno je tako, rekoše oba zauhenca u glas. Za to vrijeme su sirotu Esmeraldu, dosljedno nalogu nečastivog, okrutno mučili na sve moguće načine. Drugi i treći su je ubadali iglama, pa je liječili da bi je kasnije sjekli, mučili svakojakim drogama, gušili nekom gorkom tekućinom, na što bi sigurno popustio i najuvježbaniji specijalac. No ona je gola i izranjavana, samo plakala kao malo dijete i govorila: ma što je vama? Otkud vam pada na pamet da ja znam nešto o nekakvom tkanju svemira? Vi ste pukli skroz i još ste tako zli. Ti nisi sa zemlje, srećo, ti si plakšanka, reče drugi, okrutno je udari. Esmeralda mu pljune krv u lice i reče kroz suze: budalo, kako nisam sa zemlje, pa rodila sam se na Svetom Duhu. Baš si kreten da znaš. I još ste mi prevoditeljom izbrisali neka meni draga sjećanja. Dno dna. Drugi i treći je namjeriše obeščastiti na najgori mogući način, ali ih spriječi prvi.
koji ih je podsjetio da je nečastivi rekao da to ne rade. Hvala, tiho reče, a kruto srce ubojice i plaćenika zakuca na novi, njemu nepoznat način. On joj samo mrko kimne glavom i izađe iz prostorije. Nakon što je proročica satima bezuspješno mučila djevojku, Esmeralda joj na kraju rekla: Gospođo, nemojte me krivo shvatiti, ali gonite se u 3 pičke materine. Kad vam tako bezobrazno moram reći kad ste takvi. Ništa niste bolji od ona 2 odvratnika. Uostalom, mogli bi mi dati nešto pojesti. Možda kakve fine račiće i malo bijelog vina. Ja vam ne jedem puno, a i nemam baš apetita od tog silnog mučenja. Baš se prema meni ponašate odvratno. Ono totalno nije u redu. Proročica, nakon što se vratila u njegove pomno čuvane prostorije, pogleda nečastivog i reče mu: Ovo ne ide baš onako kako sam zamislila. Bilo bi pametni poslati par onih tvojih plaćenika na zemlju da istraže kuda su se kretali Mario i Esmeralda. Moguće je da se odgovor krije baš tamo negdje. Odgovor na što, reče nečastivi. Pa kako popraviti tkanje svemira? Halo? Namršti se proročica i okrene prema prozoru. Aha, reče nečastivi i plavo potamni od nelagode. Naš malo se čovjek zabuni u svim tim zavrzlamama. Dakle, ostavit ću prvog, on će je čuvati, ti ju onda pak dalje muči i izvuci podatke iz nje, a drugog i trećeg ću poslati na zemlju. Oni su iskusni špijuni i ako netko bude mogao nešto saznati, to su sigurno oni. Oni svojim prisustvom iskrivljuju tkanje svemira, barem na kratko. No to nije nikako čudo. Zadnji puta kad sam išao posjetiti obitelj na Beaksu 2, s neba su počela padati neka sitna bića, koja su oni zvali žabe, premda ne liče na zemaljske žabe. Kako su oni jako religiozni, strašno su se prestrašili i mislili su da će kraj svijeta, pa sam im da ih umirim rekao da ne brinu, jer je to zbog mene. Na kraju su izgleda bili presretni kada sam otišao i od tog dana mi se ne javljaju nezahvalnici. Proročica koja je zamišljeno gledala kroz prozor se okrene prema njemu i pogleda ga čudnim mazovskim očima koje su u njemu uvijek izazivale nelagodu. A? Što si rekao? Ma ništa. Odmahnu glavom nečastivi i dobije lagani zelenkasti ton. Nečastivi pozove drugog i trećeg, na što se oni nakon nekog vremena pojave u njegovim odajama. Što je bilo? Ne ide vam s tom malom, reče moćnik nezadovoljno. Šefe, pokušali smo sve, od čitača moždanih valova i gušenja s gorkim probavnim sokom one grozne biljke, na koji nitko nije otporan. Ona uporno pojavlja da ni sa čim nema veze, da tko smo mi i što mi od nje želimo, kad ona ništa ne zna. Čak i detaljni biološki skanovi govore da je ona obično ljudsko biće, reče drugi. Dobro, onda ćemo je prepustiti proročici i prvom, a vi idite na zemlju i istražite malo kuda su se kretali ona i ona njezin momak, kojeg je spominjala. Možda on ima nekakve veze s tim stvarima. Ne bi proročica bez veze govorila da je ključ u njoj. Možda nije samo u njoj. Nečastivi je bio zao, no ne i glup. Dobro, odmah krećemo, a što ćemo s njezinim roditeljima? A znate što treba, ne moram vam govoriti, i obrišite joj ta sjećanja. U redu, idemo, sve nam je već u brodu, pa možemo odmah krenuti. No, dosta priče, pogleda ga nečastivi. Ajde, na posao. Drugi se smrknuto okrene i hitro izađe iz prostorije. Drugi i treći krenuli su istraživati prvo u Marijevom i Esmeraldinom rodnom gradu. Budući da su ljude oko sebe stalno na nekoga podsjećali, što je bila odlika njihove rase, bili su svugdje rado prihvaćeni i dobro dočekani. I rado su im pričali o Esmeraldi i Mariju, pa su obišli sva sastajališta u koje je naš junak često dolazio. Poslušali su pokoji koncert, zaključili da to nije to što njima treba i prošetali po gradu. No, nisu nikako uspjevali shvatiti o čemu bi se zapravo trebalo raditi i što to uopće traže. Čudna misija bez jasne vizije, rekao bi netko. Odistinska misija je mešanac misije i vizije u potpuno jednakim omjerima, što ovdje nije bio baš slučaj. Na mjestu kuće Esmeraldine obitelji ostavili su samo oveći krater iz kojeg se pušilo, a susjedi su u nevjerici odmahivali glavama i zgranuto govorili da to nisu čista posla. Za Esmeraldin stan nisu morali brinuti, jer je izgorio kad su je oteli, budući da se zapalila hrana koju je spremala za Marija.
Nakon što su se još malo raspitali, otišli su do Nove Jabuke, popili par piva i medica s vlasnikom Stivom i prijateljem Tomijem, živućim legendama. Kuš ti frajera, reče Steve kad mu je ispala čašica na pod. Ne vjerovat, buraz. Pa se sagne, podigne čašicu i digne pogled prema drugom. Otkud ti znaš tog spaljenog lika, Mileni? Ja bi to sve atomom, priključi se Tomi pogledavajući oko sebe. I najel bi se velbitskih degenija i jadranskih bračića, i čovječih ribica i šnicala od sredozemne medvjedici. Taj je inače standardan razgovor bio onkraj prevodivog čak i za reprogramirane mozgove drugog i trećeg. Otišli su odmahujući glavama, a drugi dan su se vratili ponovno do krivog. Znalački odmjerili lijepe, neobično odjevene djevojke, pretežno studentice. Na kraju, zlikovci kakvi već jesu, ukrali su 2 najružnija bicikla i zaputili se prema sveučilišnoj biblioteci, jer su im u krčmi Krivi put konobari preporučili klubove u blizini. Kada su do tamo dokrivudali nevični vožnje bicikala, prvo su s negodovanjem pogledali tamošnje stvarno neukusne fontane, pa onda sa čuđenjem odmjerili spomenik, koji je djelovao kao betonska nadstrešnica i zid od staklenih cigli, pa su zaputili prvo u Hard Place, pa u prostor Do. Tamo ih je gazda i njemu su se činili poznati počastio pićem, a jedna od djevojaka je pričala na njima vrlo zanimljiv način. Razgovor s njom je išao ovako. Ti, kad govoriš, proizvodiš neobične zvukove, koji su frekvencijskim spektrom drugačiji. Kako to? Upitaj drugi. Pa kako to misliš? Reče lijepa gotičarka, visoka i plava, sva u koži, pokušavajući se sjetiti od kuda ih poznaje. Otpije malo orošenog piva iz boce i upitno pogleda drugog. Zanimljivi su nam, uključi se i treći. Ajme ovakav ulet još nisam čula. Koji vam je? A otkuda si ti, prekine drugi? Iz Vodica, reče djevojka. To nam je trebalo. Odlično, bok mala. Adio. Odvrati im djevojka slegnuši ramenima i pogledavši skladnu prijateljicu sličnog, no ovlaš manje napadnog izgleda. A koji su ti? Reče djevojka prateći ih pogledom. A ne zna, neki ono idioti. Ma pogledaj, molim te, bicikli. Drugi i treći su zaključili da bi trebalo otići do Vodica i provjeriti ima li tamo nešto što bi moglo biti od koristi, svjesni da zapravo i dalje ne znaju što traže. Provjerili su slijedili ih netko i zaputili se prema gustom šiprožiju na Jarunu, gdje su ostavili svoj brod. Tiho su se u njega ukrcali, pozdravili usnule patkice i par koji je bio predano posvećen vođenju ljubavi, te su se tiho vinuli u ljetno nebo. Nakon njihovog odlaska došlo je do očekivanog pomaka stvarnosti. Građani su u čudu kod Cvjetnog placa, umjesto trgovačkog centra u podrumu, ugledali krasnu špilju s bistrim prohladnim jezercem, stalagmitima i stalaktitima, čak i vlakićem za obilazak. Pored jezera je grupa druida, odjevena u duge bijele halje, pjevala neku duboko duhovnu glazbu. Preko puta Hard Placea i prostora Do, umjesto građanima nemilih fontana, u trenu se stvorila prava pravcata gusta evropska prašuma, iz koje su se čuli zovovi različitih životinja, poglavita nekog jako zaljubljenog tetreba i krajnje radišnog djetlića. Ta je šuma ubrzo postala iznimno popularna kod mladih drogoljuba, kao i pučanstva srednjih godina iz niza zapravo potpuno shvatljivih razloga, govorili su upućeni ljudi. Na Herc Kolumbusu su doušnici zauhenaca, bića koja mogu mijenjati izgled ili uvijek izgledati poznato, rekli da im nešto blokira posebna čula, a to bi mogla biti desna ruka nečastivog, proročica, koja je, kako govore, i zakuhala cijelu stvar. Budući da na planetu postoji više mjesta koja onemogućuju i telepatiju i stidljivi svijet, metodom eliminacije malo pomalo su došli do podatka da je zabilježen brzi brod, kojim su drugi i treći, poznati operativci starog zlikovca, otletili prema zemlji, vjerojatno u potrazi za nečim od njima ključne važnosti. Brod je odletio iz jednog takvog gluhog područja i pretpostavili su da bi tamo vrlo vjerojatno mogli biti i oteta Esmeralda. Dečki, ja bi išao malo pogledat na zemlju, reče Mario. Možda ulovim te tipove, pa tako preko njih dođem do toga gdje je moja draga. Kako su doušnici znali da idu baš na zemlju? Nemam pojma, možda su im pročitali umove, reče Agar. Vidiš, čudno je to, a i meni se čini da je to sve iz nekog razloga povezano s tvojim planetom. Dolf odobravajući kimne glavom, s tračkom sumnje na licu, a Agar zapišti i mahne srednjim viticama u znak slaganja. Potom se okrene Mario. Da, priznajem, sve mi je nekako ovo čudno, pazi se jako.
Otvori svoj prijatelju, a mi ćemo ti usaditi sliku predjela kuda idemo, tako da nas znaš kasnije naći. A kako se to radi, reče Mario. Ti se samo smiri, a mi ćemo ti pomoći. Mario stade pravilno disati, a zauhenci ga okruže i isprepletu vriježe. Nakon par trenutaka u umu mu se pokaže ne slika, nego nešto kao sjećanje. Vidio je on tako jezero obraslo crvenkastim biljem, jednu od onih čudnih rupa i ogromno stablo borovnica. Osjetio je lahorko i mirisao, dakako po soku od borovnica. Mario cijeli taj doživljaj zapamti i kimne glavom. Zauhenci se odvoje i počnu svi nešto žamoriti, puhati i pištati. Mario, prevoditelj, nije znao što bi s tim. Prijatelju, reče napokon Agor sav pod dojmom i oduševljeno. Htjeli ne htjeli, pri spajanju smo morali zaviriti u tvoj Pa taj tvoj plavi planet je čudesan. One divne prašume i toliko slane vode. Ajde, ima tamo i stvarno barbarskog vegetarijanstva. Ali ono što često gledaš na onom svom jednostavnom računalu je nešto posebno. Stvarno svačega tu ima. Misliš na Pornjavu ili Jubito, reče Mario. Više Jubito, jer je nama vaše parenje bez veze. To samo vi očigledno jako volite gledati. Doduše, ima tamo i stvarno seksi bundeva. A glazba vam je odlična, naročito za vrijeme rituala spajanja. Misliš svadbi ili... baš ste si našli što vam je najbolje, ništa ono metal, prava žestoka rokerija. To je pregrubo, prijatelju, bez ikakve otmjenosti. Nama više odgovara da je vedro, melodiozno i bremenito snažnim i pozitivnim emocijama. Mario zavrti glavom i odmahne rukom. A ritual spajanja, na što mislite, na svadbu? To je kad je muški humanoid u crnom, a ženka u bijelom. Pa jedete, ajde ne ti, odojka i janjetinu, šteta što je pečeno, iznimno puno se rehidrirate nečim što se zove pivo i gemišt i vodite ljubav s isto tako obimno rehidriranim ženskim humanoidima u prostoru za izbacivanje probavljenog, ponekad i neprobavljenog sadržaja. Tamo vam je najbolja glazba, ima Škore, Cetinskog i Mladena Grdovića. Divota. Čuj. I tu se zauhenci skupe i zapjevaju čudnim, pomalo tubastim glasovima, neki imitirajući instrumente, neki glasove. Dok stino njeca tamburica, mater i mriže podcikuju snaše, more i ravnica, masline i bol, a u ruki vinče kamižol. A, jel dobro? Upita Agar pun radosnog iščekivanja, što se vidjelo po određenim suženjima u donjem dijelu tijela i uzbuđenom mahanju donjim i najgornjim viticama. Kalašnjikov htjede nešto reći, ali ga Mario spriječi, lagano ga zviznovši po povratniku trzaja. S teškom mukom se susprezao da ne provali u nezadrživi napad smijeha. Odlično, Buraz, odlično, reče Mario, u muci od cerekanja i s laganom suzom u oku. Malo mu je počeo curiti i nos. Sad idem doma, pa se vidimo. Živjeli? Živio, odvratiše raspoloženi zauhenci, a Dolf samo odmahne glavom i ode u šumu. Kraj 4. epizode. Čujemo se u idućoj.